Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Ameni ndiye chunga moyo ndi kula. Kinangwa dia. Wapika? Awe kai. Nilifuna masamba wa mbili hapa. Nilifuna masamba hawa. Wasanyula mamazi kuno bwino. Saike menemu. Kali ngonda amene timapika ndalo. Cholo. Ngapa ngati mene. Amene 25.
Cosa kafanya nini? Kile usio watajenda. Isa. Mama nyamula. Akanipota nirudi. Iya, hii bwana sisi. Sana hii. Hapa ni mazao ya wao. Bana mbali ya bana mbali ya bana mbali ya bana. Kuna 500 ndiye muwili 300 ndiye mmadandala kuja mtakubera ni iso kubera tu iya inasisi kwadenga kutali kusanje kuti kusanje ai basa simba ndeka kusanje ile tozizi watu yeye kuna kwanza muluka sima oda nisoma iya kutonama iwe yani nazo basa jo chifati pangache pano musababere antu ifomu kupote kantu ndiruyo sunga kule sache 500 bwera kulipa ngakuti 300 ndaka tena kutali kunama iwe kirunga mochi pia mandi ni pesa Ngaude somba ni mafajiri mozi. Mama abera kwa 600. Nani kwa 1000? Kwa 600. Lazima nione. Mbona kwa siku? Anzani wa ama kutika kwa mubabera. Zilizokubera ntego, Mungu kweza ameni.
Como my viewers know, bado kuchokela kunyumba kwa late Liz Losa kumene a vice president anapita kukapepesa maliro banja Losa pamenepo tukumabwerera abana aona nzimbe afuna kule nao nzimbe
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.